tubahaye ikaze nanone mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro tubagezaho biciye ku murongo wacu wa YouTube ku Isoko TV. Nitwa Faustin nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero hari amakuru yiri wacicikana ndetse abenshi mushobora kuba mwayabonye cyangwa se mutarayabona, niyo mpamvu kugira ngo n'abatayabonye tuyabagezeho cyangwa se abayabonye mbere y'abandi bayabasangize kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi kandi bose. Ni inkuru rero yasohotse ku binyamakuru byinshi bitandukanye, ariko twebwe iyo turi kubagezaho turi kuyisoma ku kinyamakuru Umuseke. Ikinyamakuru Umuseke gifite umutwe w'inkuru uvuga uti AWMZTCC igiye guhagurukira abakoresha YouTube basebya intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza. Iki kinyamakuru gikomeza inkuru yacyo igira iti ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ijambo ry'Ukuri Authentic Word Ministries na Zion Temple Celebration Center bwasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube kureka gukoresha ku buryo bunyuranyije n'amategeko izo mbuga basebya intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza. Mu itangazo iyi minisiteri yashyize hanze tariki 9 Gashyantare 2022 yibukije abakoresha imbuga nkoranyambaga ko video, amafoto, indirimbo bya Dr Gitwaza ari umutungo bwite wayo, bityo ko badakwiye kubikoresha batabifitiye uburenganzira bashaka indonke ndetse no gusebya intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza. Umuvugizi w'iyi minisiteri Evangeliste Tuyisenge Jean Baptiste yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru turi kubabwira ko hajya gufatwa iki cyemezo ari uko kenshi bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye basebya intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza bahwituwe ariko bagakomeza kwinangira. Yagize ati aganira n'Umuseke nibyo turimo kubabwira, twagiye tuganira n'abantu mu buryo butandukanye, ariko iyo ubonye abantu batareka gukora ibintu ahubwo bakagenda babikabya, ubereka ko ibyo bakora bifite aho bigarukira. Hari amategeko ashobora kubihana. Tubigize ubu kubera ko abantu aribwo bari gushaka views, umuntu agashaka kubakira izina ku bantu bagiye bagira amazina ariko basenya ayabo. Yakomeje ati twabonaga umurimo wacu w'ivugabutumwa, ubuhamya bwacu n'indangagaciro zacu biri kugenda byangizwa n'abantu bashaka kwiyubakira amazina. Bavuga ngo reka tubakangure, nubwo twari twarabihoreye ariko hari amategeko abihana. Muri iryo tangazo hagaragaramo ko hari abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube bafata umutwe w'inkuru ukaba uhabanye n'ifoto yashyizweho, ndetse n'abandi bafata agace gato k'ijambo bakagakata bagambiriye kwangiza isura y'ibyavuzwe n'uwabivuze. Evangeliste Tuyisenge yavuze ko mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari barashyize ku nkuta zabo amashusho n'ibindi basebya intumwa Dr Paul Gitwaza ko bahawe ukwezi kumwe ngo babe babivanyeho, ndetse ko mu gihe bitakubahirizwa haziyambazwa amategeko. Ati abatazabikora intambwe ya mbere ni ukuzabaganiriza, uburyo bwa kabiri igihe adashaka kubyumva urubuga rwose rufite abarucunga abarutangije, kandi hari imirongo yashyizweho ngo abantu batabangamirana. AWMZTCC ni minisiteri iri ku isi yose, hari abanyamategeko bacu, hari abashinzwe ikoranabuhanga. Yakomeje ati nibigera ku rwego hajyamo gukoresha ibyo bihangano mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko hakazamo ibigize icyaha, ubwo tuzitabaza amategeko. AWMZTCC ivuga ko uyu mwanzuro ugomba gukurikizwa guhera igihe itangazo ryashyiriwe hanze. Authentic Word Ministry irimo itorero Zion Temple Celebration Center, aho ifite amatorero atandukanye ku isi ndetse n'ibindi bikorwa birimo n'amashuri. Kugeza ubu iyobowe n'intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza ari nawe wayishinze. Ku Isoko TV reka natwe tubagezeho iri tangazo rigenewe abanyamakuru. Ni itangazo ryatanzwe na Authentic Word Ministries Zion Temple Celebration Center AWMZTCC mu magambo ahinnye. Ni itangazo ritangizwa n'ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya rivuga ngo all your sons will be taught by the Lord. Iboneka muri Izayi
umutwe wa 54 umurongo wa 13 bakagira bati itangazo rigenewe abanyamakuru hashingiwe ku biteganywa n'itegeko nomero 31 akarongo kamanutse 2009 ryo kuwa 26 ukwezi kwa 10 2009 rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge hashingiwe ku bimaze iminsi bigaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane YouTube, Facebook, Instagram n'izindi, aho bamwe mu bazishinze bamaze iminsi bakoresha nabi ibihangano video z'ibibwirizwa, amafoto n'indirimbo by'intumwa Dr Paul Gitwaza bifatwa nk'umutungo bwite wa Authentic World Ministry na Zion Temple Celebration Center, bagambiriye inyungu zabo bwite cyane abashaka views. Abandi bakabakoresha mu nkuru zishukana, aho usanga ibigaragara ko ifoto n'umutwe w'inkuru bitandukanye n'ibiri mu nkuru nyirizina. Abandi bakabikoresha mu nkuru zisebanya, aho bakata agace gato k'ubutumwa bwatanzwe bakagakoresha bagambiriye kwangiza isura y'ibyavuzwe n'uwabivuze n'ibindi. Ubuyobozi bwa Authentic World Ministries na Zion Temple Celebration Center buramenyesha abantu bose by'umwihariko abafite imbuga nkoranyambaga nka YouTube, Facebook, Instagram n'izindi bashyiraho amashusho ko bitemewe gukoresha amashusho, video, amafoto, indirimbo, ibirango n'ibindi by'intumwa Dr Paul Gitwaza n'ibindi byose byakozwe mu izina rya Authentic World Ministries na Zion Temple Celebration Center batabiherewe uburenganzira n'ubuyobozi bwa Authentic World Ministries na Zion Temple Celebration Center. Uzabikora zabanyuranyije n'ibiteganywa n'itegeko ryavuzwe mu gika cya mbere cy'iri tangazo. Ubuyobozi bwa Authentic World Ministries na Zion Temple Celebration Center burasaba kandi abantu bose baba barashyize ku mashene yabo ya YouTube inyigisho, video na audio, indirimbo n'ibindi by'intumwa Dr Paul Gitwaza n'ibya Authentic World Ministry na Zion Temple Celebration Center batabiherewe uburenganzira ko babikuraho mu gihe cy'ukwezi uhereye igihe iri tangazo rishyiriweho umukono. Batabikora hakiyambazwa izindi nzego zibifite mu nshingano zirimo n'ubuyobozi bukuru bw'ibigo bafungujemo ayo mashene n'imbuga nkoranyambaga. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Bikoreye i Kigali ku ya 9 Gashyantare 2020. Evangeliste Tuyisenge Jean Baptiste, umuvugizi wa Authentic World Ministries na Zion Temple Celebration Center, ni washyize umukono kuri iri tangazo. So nshuti bavandimwe rero, mwe mwese mukomeza mukoresha YouTube, iri ni tangazo rigenewe abanyamakuru, natwe akazi dukora ni itangazamakuru. Niyo mpamvu tubibamenyesheje kugira ngo namwe ubutumwa bubagereho. Murakoze, mukomeze gukurikirana ibiganiro ndetse n'ibintu byose tubagezaho kuri chaîne yacu ya YouTube ku Isoko TV. Nitwa Faustin, mugira amahoro.